Ne odločamo pa se, ali pa se tudi ne odločamo za to, da se ljudje, mladina odloča za to, da bo frizer, da bo tesar, da bo gradbenik, da bo keramičar in tako naprej. In če si v teh poklicah dober, mogoče celo seveda s težkim delom, ampak na koncu lepše pride skozi življenje, kot pa kjer, ki je pač sedi v neki pisarni. Ampak to moramo vrniti, ta dostojanstvo tem poklicam. Mi imamo še en drug problem, ki se ga danes še ne pogovarjamo. Eno so kadri, drugo je pa nasledstvo. Kdo bo prevzel obrtniške delavnice, podjetja in tako naprej? Starši ste ali pa stari starši ste zgradili podjetja in kar naenkrat ne vemo, katerega boš lahko naprej dal, ker otroci grejo, bom rekel, naprej. In obrtništvo moramo povrniti to, kar nam obrtništvo kar nam da. V bistvu je to temelj gospodarstva. Tako da jaz upam trditi, pa glih toliko sem bil v zuniji, ni vse v eni Nemčiji ali pa v eni, ne vem, skandinavskih državah toliko boljš, kot je v Sloveniji. Što se tiče radne snage u Hrvatskoj, mi od 2021. pa sve do sada kontinuirano bilježimo sve veći i veći broj izdanih dozvola za boravak i za rad. Primjerice, u 2021. godini izdano je nešto više od 82 dozvole za boravak i rad, a u 2022. 124 tisuće, a do kraja 10. mjeseca ove godine u Hrvatskoj je izdano više od 147 tisuća dozvola za boravak i rad, gdje vidimo da se kontinuirano izdaju te dozvole i da se zapravo nedostatak radne snage pokušava riješiti uvozom radne snage. Može se puno unaprijediti. Osobno sam 14 godina bio profesor na Ekonomskom fakultetu Zagreb prije nego što sam došao na ministarsku funkciju i iz svog osobnog iskustva mogu reći da je puno prostora za napredak. Mislim da cjelokupni obrazovni sustav mora više slušati vas, obrtnike, ali i velike gospodarstvenike